Kubor nag-shlem jong unongsan hima. Narwan Multipurpose Cooperative Society Limited kan penlongnya ke tamasa sok nyamtra ke baar sengi ya ke badatip kum ke Narwan Orange Festival haka laipo balaipo wetrik ukelalingkot hamadan Mokenor Narwan East Jaintia Hills District. Kesenong Narwan gade kesenong ke balapau ha haka jingrep yu sok nyamtra. Usok nyamtra uba mi negani kesenong udai uba bang uba shnyam bat uba la ruban yo kamslem hadu unai leber bat ki pat banong song snong ki imja daga jingrep so bat ki wei di ki marep mariang kuman supen kin mau bo usok nyam tra naga niga snong ru ula poi shadu Dubai lingba ka jing pratmenti jong ka sarkar lingba ka tenat ka rep karyang ka snong Narwan ka baha bapo ka sutnga saipung constituency haga baga jingjingai ka don hadu kumbakandai pusan kilometer nandong ba shlong balai pusau kilometer na nongba joai. Habaya keren berkilat patai kubor na kalyang wehe snong ka Narwan uba lamsuk langstang ulaong. Kajing penlong ya kani kata masa sok nyamtra kadai shibenta. Baki patba kin yoklat ban wanjungo daladi ya ki briso ki badon de ki postnem menshwa haka snong Narwan badru bad ban penito ya ki jaka ki be itenat ki badan saulong saukun jong ka snong Narwan. Nakaliang uba Leo Shadap, sekretari snong Narwan uliatho, bahaki arsngi jong kata masa sok nyamtra, andan shibun ki jajing penberngnya ya ki patba, ki bakin tup nado ki jing ruai, ki nong ruai, bat ke kinhon bapau ke district bat ke jila. Haga sngi sedang kata, haga lai potrik, andan ke marathon, ke awareness program syapang ke jing sneu jong udrok, nangta ke jing penlong ya ke jing yat kijat, ne ke trekking, kajing penipat ba ya ke film nuksa, fashion show, bat kijing ruai jing tem. Haga sengi ke babut pat kalai pawai terik, kandon ke cycle racing, kajing let jingo ya ki beri sok nyamtra, kajing yakop bam sok nyamtra, bat kandon rut kajing yakop, Miss Narwan Orange Festival arajar arpusau, nalor ki wei ki jaj penbernya. Ikam ki organizer yang ke Narwan Orange Festival Arhajar Arposo ikubla ipi ki perlong media kam jole yang ki viewers yang ki channel ki repair kajik jingkam yang ngai anu ki arhunta ko bi kitin jantia kitin benar yang i ko bi nak kitin parang kanang ki bi tuan ki perlong dosang ko ki jingut yang ka program yang ki festival ke yang i ke program yang i dauman ga ka le phau tering ubna nungkong snem Arhajar Arposo kata tak pasni ga nungkong ko hakasni ko aron to le phawi tarik January Arhajar Arposo ko paper kasni ko hakini ki arsni ro em ki program ki evening program hakite hakasni ko nungkong man ki kamni na ko nungkong to ro em bon ki program ki ro em ni ko fashion show ro em ni kite to aron ki fashion designers ki we yo le kini ki than ki yo i ko vi to kalana culture ko vi won to ko huns ataya kini ki aron ki designers ro kunyo ki ka sap ke tanan ke sponsor ke ki ha ka kasni wa kam jo le ki models le ro yo pi ki bane ni wa khnang yo ku ni kan ni ka sap ko mg cv le ro em ki live performers ki pair kam da lidi ador len sawen kam go vi na no vai ko tip ha chi kini ki thai yo i ka stadium i ro ko vi kam jo le ki nong tem ki the band colors wa dj meban Hakajuk dan kasni, kata tak kasni dewan. Hakasni ko argon kata tak lip hawi tadi Januari Arhajar Arposo. Kamwa celebrate kenika festival bayang i. Idau emile ia kenika jing celebrate di bentai di kena kentai. Wato wadau em ke beauty pageant yang ongi kata tak ke wahim bentai ki kanyong ke ki wachong pok kenika state yang i. Hakate dau yo piyo ke sab katalan yang ki bakam jo ongi ki kentai man ki wa penyui baka beauty with brains on dima kamu kani ka chingmut on festival le em ga purpose ke i le kini ki hima kani ka bentale on ki beauty with purpose hap ke kam jo ni te dau em le kam ki to one ki artist ki pair kan to ki mama tips and mama boys ki the band ki DJ Setan welcome jo pair ki to one dau em le ka prize distribution yang ki outdoor activities wa ki to one ki partnership yang event ki kami Sarah Resort Fragrance Event Management wa ka Goddess Salon boleh bigro nga today langsung
ibadai wahat senang juga senang Narwan East Jaya District kat kibayan nang hande banga I Maliu sedap ibadai sekretari jangka dar senang Narwan berkunjung ru sekretari jangka Narwan Multipurpose Cooperative Society nanta ikam sukini sunga ibadai director jangka nika festival kesini gabungin sepenlong ka laipo bat laipo terik entah nai Januari hati apa madan mukna Narwan de tuan ini wa tip sepi ki pai ba baro bana chan bat ajai ba kemang laong ka ap laipo bat laipo terik Januari ada cara bersau min penong ya ka Orange Festival madan mukna Narwan de long nangta ka kecaka kedik cakap benong ini ke festival kalau ke Jingjengai naselong ke koi kumbak kendai pusau belum dah tentang nacuai si lai pusau di cakap ben lek sekitar cakap kedai nemukap untuk bedon ke abiko private limited nang tu ke Jingjengai sesuatu belum dah di kita long ke Jingudi ke long ke eman objektif di Jingjengai ben belongi ke festival kalau kembali aktif lu di barok terai, di oleh sedang kebetulan aktif lu nomor apa, usok Narwan di kebun belaktif di wabang sengiam, buat kunjung lu, ubah kipat bak kiok di apa, di kita ketahui kuat dan bertemu dengan penong ini festival belum ban kipat bak kini olah ban jengok ini dalam di saki niki besok betul senang Narwan, pada kejuk apa ba nongin penitu saka partai yang kita sadong sakun ke internet dan internet itu site kilom ki ai banang fokus nang tahu tentang ya khotbe di prolog natan makangai ban yawan sekenik festival nomor kenik festival kin sadon bon ki activities ki bagin la ki asni kita ya kebasak dengan IT no hai sekretari jangka Multipurpose Cooperative Society bagin katai nang tabat sa ikam sukini dia berkantan iki viewers kuman kamki na seputar ya kini ke festival jengi tahagani ka festival jengi kandan du ka sport activities ke bakal tu padu ka marathon ki trekking maka cycle race Haga dewan ngindon ke marathon ke 8 kilometer kandan kita ya ke bentar ke penangkong ke di Iksinrang berkebentar ke baar ke di Kentei teka registration min sedang duduk ke arpun dutrik haduk ke arpun pratrik ke penangkong arpun besar te haga de min shimro ya ke registration fee ke bolong sanspa ke marway kata kalau include lang buat ke wei ke t-shirt buat kendon untuk light refreshment kan ada pesan spa teka location ke bangin sedang ya kan ke marathon kan David na jan ka inside in nanti na Narwan bypass hadu Narwan madan twice salam te ki nangisi benta ki balak penisi benta kan ke marathon kan David ki khasan senem shalor kataru ki haban produce ki age proof dokumen gapor bagi simbenta perkepor bang sedang ya kenika marathon ande duduk ka new beje step ya ki shinrang bat ya ki kentei pat kande new stand te ki bakwa bang kontak ki la bang kontak handu numbar new not sun ru not sound ru san bikin tip ya ka nak simpankan kuat keli. Te hadir nangta kan sa don ga awareness program hak badi parkesimpan seluruh drop ya ka ulang salang ka ba kindon ro ki resource person ki ba syampang kamtam gitu ki ba lawan syaka ulang salang haden kejulap kusungki ya kejung seluruh bumi na drugs hadin ka awareness program aga por shpe ko jepat insa sedang ke trekking
hagan ke tracking ru kandan ka registration kumba haga arpon tuterik pat arpon praterik so bangkong arpon sa te hagan ka tracking ru kandan ka registration fee pasan spa tengka marway kata including pat ka t-shirt pat ki light refreshment te kacaka ban sedang pat ye ka trekking kande baik nak venue playground schedule cha site resniang pat back to venue playground ti bala mengisi mentah kande ka trekking kade open to all kumang menne ka time start kade match je gilo ki ba wa ban klik la ban kontak hakini ki number pranot iwe sau pra arsan asau riu haga day 2 bat haga day 2 kandan ka cycle race kane kandan arbenta nak benta kisrang bat kenthei tikalero ka registration date kan sedang do ka arkan tarik hadu ka pratrik Januari arko sa haga ne kandan ka registration fee aba sanspa ka marway kata including bat ka t-shirt bat ka refreshment ya kane kan sedang na untuk sign in macam sign in schedule sya jalapet muthalang deng nota kin wan thai per naktu kin koi ha venue playground te pibala banishim bentah akan cycle race kalau open to all ka por ban sedang ya kishinrang in sedang 7 am sharp pat ikin thei nhiều katsan te ki ma wa banishim bentah kila wat phone haule lembar 7056958889 te haden nangta kan sedang pat ka haga por kan RBJ kan sedang ka orange peeling and eating competition te haga por shibaji pat din saya ya ka orange garden sightseeing te haga de por ka pat kilo pujo ki bara macam bat ajai begini shimbanta lang ban ni ban one sakhi dalade haga ne ka festival ko jogi kena ban lang coba showship ban ba ka jogi dan lang